impilo esizoyiphila leyo impilo. Ngimayana wena ndokuqala. Yini? Ubhekise le ngibhekise ngapha awusandibambi. Safana man. Irini kayizama man. Irini kayizama awukumngwana irini. Ke xa uzodikwa wena na uthi manithini? Uthi manithini? Because ndiyazama awufuni noba siye kugqirha awufuni siye egqirheni ufuna ndithini? Hayi mina ndzini famba somadokotela mina ni n'wanuna wa straight wena hi wena u nga na problem irini kayizama hi tindlela hinkwato a ku na n'wana a wu kumi n'wana a wu tswali kahle wena se problem yi na wehe kahle mina na ti tiva ku ni n'wanuna wa straight ni n'wanuna so uthi mina ndilihlolo yo hi wona u tswali wena a wu tswali wena a wu tswali futhi ni tshiki ntlela man la ku tlela man awuzulala ndithethe awuzulala so funeka simzamele umntwana egqibeleni sitshatile funeka umntwana sibe naye vuka kuzofuneka sizame umntwana izama umntwana njani man ukho ungatswali wena futhi utasala kwala wani unatlela le kamareni ya vayeni utasala utlela uri one and one Kawusho nkosikazi wami. Ugqibela nini ukumcheck nje uza kwenu? Ngicela ukukhuluma naye itolo efonini ba. Ngiyavakala ngikho right. Eish. Yangihlupha into yalo mfazi womfowethu. Yangihlupha. Hayi enakubuhlungu yathi. Kubuhlungu umfazi lo mfowethu akatholi bantwana. Ngibona ngathi umfowethu lo sekafuna ukuthwalisa yonke lento la emfazini. Hayi baba. Nayo baba lomncane kumele atibuke ukuthi yena u right. Angalo ngathi saliphutha aliphosa kuzakwethu. Hayi. Angasulela imamncane nje ngakho konke. Yena naye kumele atibuke ukuthi yena kahle la. Hayi lapho uqinisele mfazi wakho. Kodwa ke lapho kunye kumele siphosele uNkulunkulu. Njalo baba kumele siwabeke emthandazweni bangumndeni kithi. Inkinga yabo inkinga yethu. Bangumndeni lapha. Ngaphandle koNkulunkulu ayikho into esingayenza. Kakhulu. Sisonke la siphila phansi kwezelo. Sabona ndodakazi. Yebo ninjani ekhaya? Hayi siyaphila mntanami. Siyafa kuwe. Siyaphila ngisandodeni. Hey, Alright. Right mama. Tanami ungena sathetha ngawe. Asikwazi sibona ilanga liyashona, asiboni sona ukuphumula sikwazi nokuthi kuphi. Sibuzana ngawe sinonyoko ukuthi. Ngibuye banganini wayi? Ubuye banganini? Mntanami into yabangani ayikho. Sesongaphendula baba olinganayo phela. Baba wakho lo. Asikhabe into yabangani mntanami kodwa apha ekhaya kumele wazi ukuthi siphila ngecawe lapha ekhaya. Kusasa sisolweni. Kunje ngisho mama wakho. Hayi ke angikwa lapha. Lalela la wena sahlala la kami. Sithi usahlala la kami ngalalela umthetho wami. Unless ufuna ukhala. Hayi ngicacile musike ngihudulaye ngingithwale linyise khona apha esonto ngoba ngilapha. Mntanami mamela singabazali bakho. Ngiyekele baba. Oh. Hayi saze siqalekiso somntana sasifumana. Baba ungasho njalo umntwana ethe egcineni konke. Kodwa simele sibe ngumzekelo. Wena lethe. Ula lo mina wena kwakho la. Mama, bathini bani? Hlaka walo, vele Bathini bani ngijike? Mama. Hayi bathini bantu? Hayi ngibukusa ngabani manje bathini? Ngiyabona abantu. Hayi mani ngina bathini bantu? Bathini. Kodwa lethi
Nkosi yami. Hlala phasi. Usicala kizo semntwana. Mama kodwa waye ngithuka kangaka yini? Ngonele phambi kwakho. Nani yomhlaba lezi. Mama yintoni engiyenzile kanti? Ayiba ukula baba le wafa kutsala na. Mama kanti hayi ukhuluma igaba ebuhlungu kangaka kimi. Yini engaka yini ofuna ngiyenze kahle hle uze into ibe right landlini. Nalethi. Ungono lo kudlula wena. Vele bengakuplana ngisuka khona nalethi. Uchaza ukuthina sho njalo mama. Nalethi lo muntu ufile man. Ngikhale mina. Hayi ukhuluma Usito mina na. Usito. Hey, usito nalethi baba. Yakhumbula mama wami yakhumbula mama wami ungitshela ngabodlala kanje Buka manje sengikuphi manje mina ngiyazisola Ngiyakhumbula mama wami ungitshela ngabodlala kanje Buka manje sengikuphi manje mina Ngiyaphila. Ngavakashelwa kuwe. Hayi kugcina nini? Asibuye sihlale phansi. Babe phansi. Ntombi. Sesi kunjani? Ngivakatshela ndiziva kahle manje. Yini ngosekhaya? Ayimbi into endijongene nayo. Yini lengaka sesi? Into enyenziwa ngumyeni wami ayibuhlungu. Njengoba uyazi ke mfazi uba andinamntwana. Yonke lonto ibekwa kum. Ndiyaqukwa mihla namazolo ndilala ngenyembezi. Akufani naye baba lomncane yathi. Andiyazi into eseyiphenduke wayo sisilwane endingasaziyo. Even ebusuku ulala bhekele ndibhekele. Andiyazi nje noba le nto ndingayilungisa ndithi andanoba ndingayibikela bani. Amara sesi yathi ayikho indoda edlula umthandazo yathi. Yathi ayikho indoda edlula umthandazo. Hayi nami ndiyacinga uba inoba ndidinga umthandazo. Buya sesisithandazo yathi saze siyiphothise maseko. Mara yini le lengaka lendivelelako. uNkulunkulu baba lonemusa. Nangibaba umntanakho Nkosi. Hawukele babe bunzimeni bempilo yasemhlabeni. Lwele baba timpilo tibona kona la ngadiboni. Angiyena baba lolungile eJehova. Angifanelanga Nkosi kumcelisa. Uyalathi baba usizi lakhe eJehova. Ngimcelela ukuthula nenjabulo. Injabulo lengekho emhlabeni Nkosi. Sitha kuwe baba emagameni amathathu Jehova. Igameni layisenele kaNdodana nekaMoya Oyingcwele. Nalethi. Mama. Awusela wena ntombazana. Hayi sengikhona mama. Ukhona abantu wayini msebenzi wakho Nalethi? Mama Yinzaba ngilalela. ngizamile ukuvusa mama izolo ngikhonanga ukuvusa. Ukhonanga. Wona ndzaba nami. Usebentani wena ndlela? Ngilalela wayengase ngwangwe kempeteni. Ngizamile mama ngikhonanga. Nalethi. Mama. Sicalekise stomfana. Uyinjana Nalethi. Uyinja. Ngenzeni mama uzokhuluma kanjena Ungolo wafa yef. ngenzeni mama? Nalethi. Usebentani la? Yini Ngiloshe lokho? izitsha ngiyapheka ngiyaklina kanti kahle ufuna ngenzeni mama uzobona ukuthi Ufuna ufe. Ufuna ufe. ngicela uchubeke uyoshanyela mama. Phuma, hamba. Phuma. Eh. Buya. Mama. Thatha 2 mabhodlela la. Uyawumfunela 2 amabhiya la. Kumbe inzamo yami ngaba ngqono.
Mama yini ngicela ukwendela ukuthi awunongitshela ukuthi ufuna ngenteni ngenti nemalini yami. Shesha. Lo mama kusayenda lenifeke khosina kanasiza anaselela ku. Kona wayengambophizi. wena Zama sikhuluma ngemzalo wami lana uyaphila kahle wena la khona umuntu ongabophisa umamakhe hayi wena Wona ngiyakuvusa ngima kwakho wona khona makwakhe makwakho lo ngahlupha umfana wakhe lamtala 9 months namana ayikho le understand le umama ukhona into lemidlaka ngazi ukuthi ini but nje kukhona into lengahambi kahle ngayo Okay mabe khona imvo lengahambi kahle lemidlaka kumele akhiphe sonke lesibongo sakhe sikhiphele lati kwakho wona ngithi bophisa lo mumfu lalela awunani ngona ngushiye ne ngona ngushiye nje ngihambe Kona uyapi nema plastic ngithunya mama komthengela ibhiya mu ungitshele nje khona maye lophilile kahle la nhloko lothi uma umfana wakhe ukuthi hamba umsengela bhiya hayi wena suka ngihamba mina hayi hey ha Magaleya tolo ninayo solution. Solution thile. But wanhleketa ku nteka satu wa umbiri. Korata kota ku at least ayikumela n'wana. Ngicela. Uyandiqhela. Awuniboni kahle kahle. Usuka le pha ekamereni uzongixelela ba I'm not enough. Because lento ithetha ichaza ba andikho enough. Oh, namaphephe. Awuzu mamela. Akomfazi wesibini ozomthatha apha until sihambe sekugqira siyobona ba ndimo onengxaki okanye nguwe finish Bo anwa mina nina kubyela ku mina ni grand mina ni n'wanuna wa straight my love Mbukani wena? Yini ungibukela? Uthu. Ngisicalekiso somntana wena. Sicalekiso. Kanti mama wayothanda ukukhuluma amagama abuhlungu wena. Bawungakuvule la. Ngawe. Sicalekiso somntana. Sicalekiso Sicalekiso. Kanti yini lengakale ngayenda kuwe mama? Ngiyakubona ngifuni waye ungangithatha ivele uhambe uyongitshela ukuthi babami ke kube kanye ke ngihambe ngiyohlala naye ngoba ngiyabona ukuthi Naye baba. angitshelwa nguwe phela mama. Ubuna baba ngabe uhlala la. Yabo sihlala Uphi babami vele mama? Uphi babami? Uphi babami? Bena. Unumna rey. Yini mama? Yakhumbula mama wami yakhumbula mama wami ungitshela ngabohlala kanje vuka manje sengikuphi manje mina yakhumbula mama wami ungitshela ngabohlala kanje vuka manje sengikuphi manje mina ngiyazisala ngiyakhala
ungangitholi kahle ukhuluma ngani baba yini ongayitholi kahle Mntanami apha uhamba ngobusuku ulahleka imini yonke ufike lethi ndiyavuma apha endlini uyaklina uyakwenza konke kodwa ixesha elohamba mntanami ayililo lalapha ekhaya hayi angazi nami njani mntanami ungazi kodwa kuhamba wena yazi baba ngisasebhizi lana nkosi yami uyangibona nje ngiyaklina Ngawukuzifundisa uthetha njengomntana Zama. Ngawuzifundisa uthetha mhloboni le yama-drugs oyibhemayo mntanami. uyabona ke le yama-drugs oza nayo manje Kodwa ngendlela angiyazi owenza eyakho wedwana mina Kodwa ngangifakile ngendlela lapha owenza ngayo awuhlukanga kulabantwana abagcwele izithathu babhema amahlazi. Buya nje la ekhaya wena uzenzela umatanda thetha ngendlela ofuna ngayo nje awusazi nokuthi singabazali bakho nje. Kwenzakala ntoni mntanami ngayo? ayikho eyenzakalayo nto mdala ngiyakutshela nje Mntanami uyandiva ndingutatakho ndiyazithoba ndingumzali kodwa ndiyakwazi uba ndizithobe kungumntana. Awudaneli wena lokho. mina ngisaziye manje Awusazi. Kumele kwasibani. baba ngicela ukuthi ungi-excuse ngiqedele nomsebenzi wami eyi yazi futhi angishiye wena la Mntanami. Oh. Hayi. Sekwawubona uThixo la. Hayi. Andisazi ndiyifumana ndani noba ndizawuthetha nithina lo mfazi. Kwenzakalani kulo muzi? Baba, iyawa nguwe futhi. yini kankinga yenu yini inkinga Uyaphi yenu ngale ngibuye class? phathina ningibona ngalesikhathi Unuka notshwala lo mntana. Yiyo ke le. ukakho la. Yiyo ke le ngumntana le nto le. aseningiyeke Uma uthi makangaphetha. Thina sifika nawe. ufuna ukuhamba ngiyolala aseningiyeke Bosolo ngeke ngani? Bosolo ngeke ngani? Le mntana uyagula ke urathi amehlo. hayi aseningiyeke yabona wena makawena ngeke ngiphinda umphakathi aningiyeke ngifuna ukuyolala futhi Yamlenza. Yeke mana. ukuyolala Osibambela umsebenzi sesuku. Hamba. My love. Kamu udah tak sama lah, tak boleh aku. Abona magali ya okay, kaya balabla yona sikulira yabo ifani yabona ngang. Ubona kuri hayi. It's the best solution. Yona solution ya grand kuri ya yabona ngang kuri ta kota kupfuneka. Because asifuni nchumu ku ri hi tshama hi ri koho luveni ku va na hi tshama hi langutisana so hlamulana ka ha tsakisi la ndlwini se swi kahle ku hi ya hi ya vona n'anga hi vona ku problem hi yihi. Thetha ke uyabona ngawuthetha kamnandi kakhulu ene sizohamba kwangoku Sweswi wesizohlala nto neke sihambe ngoku gqibeleni alright okay hayi family.
Hawu mngani uyathi nawe endlini kuningi bomake babhizibanyisa le nale. Ngiyana mama ukuthi ungidinga nyalo bakungesikudala Ya, bengidinga vele. manje uvakele u very serious efonini. Ngabe kwenzakalani mngani? Correct mngani. Ceda kuthola nje izwi lokuthi ngumntwana we-rape. Hayibo. Uthini kimi naledi? Asikisi mnganami shame kunini. Mnganami ngiyaxolisa shame Ntulunga. Manje kunjani amakwakho besingekho singususe akuhlubete. Nawe uyi-victim kuyo yonke le mfo lena. Uyakhumbula ngikutshela ke mngani ukuthi ayikho into lengekho right ngomama. Ya ngiyakhumbula. Manje ke mngani wami manje makwakho uyamadla umfulo wami entata entfo lembi kangaka. Mngani akamathi ukuthi uphi lo muntu lo. And kumvisa buhlungu kakhulu ukuthi mina yonke imibuto ngiyibhekisa ngakho. Sure. Yabona sheme mngani wami ngiyavilana nawe sheme. Yabona ibuhlungu lemfo lobhekene na kodwa ntomela ucina mngani wami yabo. Tondlula sheme kutoba right sikiswe. Bathi Asikisi mngani wami asikisi kutolunga. Ini yamile ngantoni bataka? Makhosi sizohlola apha sineminyaka mithathu sitshadile kodwa sinabantwana. Hey! Vumani bo! Siyavuma. Vumani bo! Siyavuma. Leli imali yokukhanyisa. Leli imali yokukhanyisa mntana. Leli imali yokukhanyisa. Vumani bo! Siyavuma. Vumani bo! Siyavuma. Hey! Khulumani bogogo, khulumani bomkhulu. Khulumani bogogo, khulumani bomkhulu. Vumani bo! Vumani bo! Phephetha nyana. Phephetha. Vumani bo! Vumani bo! Hey! Dibona ingane. Dibona ingane. Ngidani naye umntwana. Dibona ingane kodwa. Dibona umama wengane. Uyakhala. Akaphatheka kahle. Nyana, kukhona wakwenzayo. Waripha ingane yabantu wena nyana. Useyinkwenkwana. Vumani bo! Vumani bo! Ndiyaxoka. Dinamanga yini? Kuzomela ulungisa izinto zakho ukuze kukhanye kuzomela ukhangele lengane le. Lengane le iyamdinga ubaba lengane. Amadlozi avalile inzala yena nobabeni ngenxa yalengane. Akukho enzophinde ukhulume wena khangela lengane. Senta nkuma kuyingwana lo makhosi. Sebenzisa ingqondo. Buyele emuva ucabange ngoba lento ongayenzi wena. Wawuhamba nabangani. Buyele emuva ucabange ukuthi ngubani lo mntwana wamnukuneza ngokwecansi. Akukho enzokunceda ngayo. Ndodakazi awunacala. Ngicela niphume. Okundibiza ngamagama, okunithuka mna. Mihla namalanga ndilala ngenyembezi ngenxa yakho uyandithuka. Wabona ke karosisi. Lexi ni swi lavaka lexi ni xi hleketaka la miehleketweni ya mina I ku ni ya nkuma njhani n'wana luya. Ya nkuma njhani a ni na nkarhi wa wena wa ku ni rasela ka nkarhi wa sweswi. Hayi ke awuzuthi ndiyakurasela. Awuzuthi ndiyakurasela because minyaka le awukwandithi ingukundirasela apho ndithuka ngoba namntwana. Namhlanje ufune ukungicacisele ke bhuti uba uzawuthini. Because uhlala kanje kaloku. Wana problem nyana kwalaya mara Sorry manje madala ngilethana titi. Hawu Nkosi ndodakazi. Siyabonga. Akuwana problem nyana kwalaya man hayi la ndlwini atiri ku vuyeni man Yini kwenzakalani? mabona ni byela n'wina na mtshemba ne mboto wa mina so mabona sati lo wa mina lo Yeah. a ndzi byela ku ri a nga tswali maswona masiku hinkwawo like a ni n'wi lwisa
ni n'wi byela ku a nga tswali because ma swi vona ku a hi le ku n'wi kumeni n'wana ende khale kha hi hanya swin'we and akubalulekanga lokho kufuneka umntana endlini ya na mina se no swi lava ku at least mbona vatukulu bene nje banigijima la ya no sibane sithi fuze ubaba ya mina ndzi byela ku ri hi yena a nga tswaliku kasi hoyo hayi bo hi yihi ya vona Sangoma loko hi fika laha ka Sangoma Sangoma leyi yi ni byela switori swin'wanyana hayi yi ni tsundzuxa mhaka yin'wanyana nga yi endla khale na ha ri mfana u tsanana so like ma swi twisisa loko a ri teenager i swa khale leswi nkarhi luwa na ha ri xidakwa na ha nwa byala too much nkarhi luwa ma swi tsundzuka va ri mina ni na n'wana a handle wena ya so unomntwana ya hayi bo se tinga loko ni swi hleketa kahle a ni ta kwini ni yo rape mhana kona a ni ta kwini wa rape i swa khale sweswo a ni ta kwini na ha ri mfana a jikajika hi group ma swi hleketa minkarhi liya wena umfowethu wena wa rape hayi swa khale swa ku mina njalo menza ukwazi ukwenza into enjalo mina ndithi nomfowethu ongumenzi orapayo phela mina ngijaji but bona mfowethu andikujaji uhloboni yomntu bafu bona bafa ngaphakami ngawuhambe uyolungisa iindaba zakho nomfazi wakho bafu kanjani bafu ndicela undiphumela apha kwam ubhizi into ziyonakala Chomi ngiyaphila Chomi njani wena ngiyaphila namhlanje bengisangikucheck nje mngani ukuthi ngabe into enjani lapho situation yakho mina sengicabanga ngayo nje angikho right kahle eqinisweni lonke angikho right mngani ne ngiyazama but nje angikho right angifuni ucela emanga ngapretend angathi konke kuhamba kahle but deep down angikho right mnganami asikise manje mngani Ntolunga just take it easy Nkosi yami utoba right so makho kunjani yena nje ngayo yonke lento le phinde ngibuza ngalo yazi angimazi mngani ne izolo ngibona asiyeke nje izolo angimazi ukuthi ukuphi nango ngiwa nje lapha endlini yena ukuthi ukuphi nabani kwenzani angimazi ngiyakuzwa mngani Ntolunga ke Chomi I think naye makuthi ohlala nawe phansi akuchazele mhlawumbe nalokubuhlungu kwakhe intazibwehla kancane yabo hayi sitobona khona mngani sitawubona ngaye Chomi khululeka nje wena just take things easy Ntolunga namakwakho amsho naye utobona ukuthi le nto yentako kuwe ayikho right because nawe this is not your fault ngiyakuva mngani Shem yazi Uxelela ngento yenziwa ngumenzi nditsho umfowethu lo akhange ndiyikhona nkosikazi wami umenzi akatholi umntwana emfazini kanti ngalo lonke lo xesha unomntana akwamtholayo wokudlwengula baba uqinisile nditsho umfowethu akufani naye ulokuthuka nomfane abantu ukuthi umfane bantu akadala kanti iqinise yalathi ndingixotsha kweshologo apha endlini babe ngawo kamcoshi Ngixotsha sibantu maphutha siyawena akakwazi uba ngusathano nje baba naye bekamncane maphutha siyawenda ebuncaneni ixesha ngabelanga umcoshi baba kumele umsupport lokusala ko menza umbhudo ungakanani umenze ngoba khona azothetha umbhudo wakhe naye nginokho ngabe yangadi babe yathi ixesha lonke sithetheke emawara kanti la ngaphakathi umithi into engaka baba ube wrong mina ngiyithanda lento loyendini umcosheleni what about umntana abantu lwahlala naye lapha endlini babe ngandibeka ngathi hayi futhi mandilale ngoba yamthethele umenzi hayi
My love. Nikombela hi tshama nyasi hi vulavulanyana. Wa vona n'wana luya ni nkumile. Serious? Ya, ni nkumile. Ongathi awunobanga? A ni swi tiva ku n'wana luya wa swi tiva ku n'wana luya ni nkumi kanjhani like hi n'wi endli njhani. So ni le ku tivutiseni ku ni ya sungula njhani ni ya explaina njhani. Mana yena ke mana yena phela obvious va ni zonda. Na yena loko se a ya twa timhaka ta ku no rape, just imagine va ni teka njhani. Yeah, khona I understand. But ke ekugqibeleni ngutata womntwana. And kuzofuneka ekwamukela if uyafuna ube yiphathi yomntwana. And I'm sure umntwana akhona ngekho Phela sweswi ni tsakini ku ni nkumini n'wana wa mina mara ni ya sungula njhani like loko hi fika late ta fika hi kwini a ni swi tivi. as long as seyikhona into esiyifumene ecacile mosiba yabo khululeka sona sami usuzikhathaza kakhulu so kuzofuneka sizame usuku esizoya ngalo siyababona yabo. Wa hleketa ku hi nga rini. Naledi sesengikhuluma nawe. Ukahle. Kuphathe something nyana. Awusangiphendula ungiphendula. Awungiyeke ha Masesi. Yebo ngiyeke phela ngiyeke hlala phasi ngahlala ngiyeke Hlala phasi ke. hayi Hlala phasi besesi. ufunani Ngilasilungisela into yandini ngiyakhlala nje. indodana khathi ngicabanga ukuthi sihlungise tindo after isikhathi eside kangaka ungihlupha ungibita ngamagama Sesingiyatsola. hayi ulate ke ulate Angikholeti mntana nami into obuhlungu bengimuva ngisizama ukuchazela ukhiphela kimi ubuhlungu bakho ukhiphela kimi Sorry mntana nami. ngiyeke mina ne angifuni ukuva lutho kuwe lephuma kulo mama wakho kona ufunani la why ungayitsheleni Ngibokhala mntana nami. manje Ngizatha kuyekela ngilungise ukhala netshwala kungenaphi Ufuna kuya yonke. eyo yetshwaleni omne ngiyaphuma la ndlini kakho uyahamba noma ngiphuma mina angifuni nje kuva la maybe nabantu aholophuza nabo lapho Ngibani loyo? maybe nabantu aholophuza nabo lapho ngiyeke uhambe nabantu abaphuza nabo hawu Ngibani? Nginani sanibona. akusebantu Ngiyashara la. Ngobani? Eish, Ngifunani? ambi ku ni nga sungula kwihi ku swi explain mara. Yo. Mawungothi phela phuma umnyango. Nithola nifunani vele? hawu mina nawe yive ukuthi ufunani Umvi uthi akade. Manje ufunani endlini bangani? ungachaza ukuthi into ofunani Ngikombela wehlisa moya then uningisela ku ri na ku vulavula kwihi ne. Wa swi hleketa loko a ha ri vatsanana nyana I'm sure a wa ri na vu 16 years 17 years. Wa swi hleketa vele. Ngikhumbulani? Vula siku leriya a hi ri byaleni ka tavheni ka Mavunda. Then mina ni famba na tichomi ta mina ta yi 3 wena kho famba na munghana wa wena then ni vi hi plana na majita layani then ku phakaniwa mara ni na tlela na wena kho nga swi lavi then ndzi na ntwa wa ku u pregnant
So ka nkarhi wa sweswi Mr. kun'wana luwa wa mina wa ha ri ku hanyeni wa hanya se na swi tsakela ku ri ni endla relationship na yena na swi twisisa ku ni ku vaviseni ni ku hlukumezeni mara baba wena thula uthi ubaba mngane magama swi tshamisile sweswo after sikhathi esithe kangaka utochamuka utothi wena ubaba wami wena Princess. Wena wena rape her. That's 16 years. 16 years. What was your future? Ulungisani manje? Angeke uyadeserve. Uyadeserve. ma ungafuna